ekuhle ngekhaya mahlalelo. Ekuhle ngekhaya. Kulabantu nje khona la ekhaya. Hawu, okay. Mama. Yebo linjani? Hayi siyaphila linjani? Ukhona mahlalelo? Hayi, ubaba selifuna ubaba fuqele futhi lo mbaliso. Namhlanje ayisikokufuqa umbaliso. Ngithe hayi. Udala inkalakatha ecala lapha. Hayi, ubaba kasoze. Ufuna yena ungapi mahlalelo? Ngithe ubaba kasoze afuqele lo mbaliso asitholile. Namhla kafuqa. Nkosikazi. Namhla kafuqa ufuna yena Mandeva mahlalelo wathusha vele. Kathi mahlalela sokusenzakalani? Senzakalani? Kade sisenze ngifonelwa ngabantu egangeni ngale. Ngithola umbaliso unyelile lapha enyaweni. Uthi wena kade ufuna ukumbamba irep. Uthi ngifuna ukumbamba irep. Usuyibambe ngicabanga emapholiseni. Mbaliso mina ngifuna ukubamba irep. Wayelosibari wakhe futhi. Wayefuna ukusirepa so. Uyafakaza na Nkosikazi, mbaliso. Uthini mbaliso uthi wayelokhathi ukwenzakalani vele kahle kahle baba la. Ngaba losibali egangeni kodwa nkosikazi nxa ukhangela ithephu yakho kanti ngabamba umbaliso. Mbaliso wambona wena, wambona nga. Khuluma phela ngoba into ekhuluma lesisinde esikhulu kakhulu. Mina kangilandeli ukushona ngichitha isikhathi la. Mahlalela. Lo muntu lo limele. Ukuthi wakwangincedisa lapha simphusha simsesibhare. Bathi hlezi nginceda ngisoze mbamba umbaliso. Kodwa khangela wena wasukuzenzakala negangeni. Mbaliso mina ngafuna ukubamba mina. Yikho phela lapha wambona mina. Uthi yikho alimala khona phela. Losibari wakho. Ngilosibari wami mina, mbaliso wambona ngilosibari wami mina. Nkosikazi umuntu lo iziyayekela lo. Uyayiziyayekela Mandevana umuntu okahambe ku doctor lo. Kodwa isilonda lelo kulimala lokhana phela umthwele phela. Bathi uthi umuntu ngoba ngilandelile konke lelo kuzena usize safika la. Mbaliso usho ubaba wamrepa. Yikho ukhuluma yini? Wayefuna ukuthiwa mina ngifuna umrepa. Ubaba wayefuna uthi wayenza okumthwala mama. Uthi wayenza okumthwala. Wayezihambele usibali wangaphi la nkosikazi ngihamba losibali ngihamba lo mbaliso. Sasingaphi losibali khona. Umana ke maumana wena. Sasingaphi losibali. Sasingaphi mina ngihambile ngisahamba safika lapho alimalela khona ngasibona uyabona Mandevana nxa selisenza sona hayi mahlala isikhathi sakho ngasibone ngisibonile khona zwana ke Mandevana uzwana umbhuru wami nxa sisenza so manje nxa umuntu segule kakhulu vele ingqondo ziyamshiya lokho siyakwazi umuntu angagula kakhulu ingqondo ziyamshiya lokulimala yikho sokungavela ngokukhula kodwa nkosikazi nxa uzikhanthi yapha yakho ngafuna ukubamba uMandevana mina ngafuna ukubamba umbaliso mina ukulimala ke idimoni bese libambile idimoni wena mbaliso mina ngubamba mina ukulimala kathi uzumthwale kwakutheni ngakuthwala mina isikhathi sakho ngisibonile lelisenzani abakasibali phela lo ukhuluma ngosukuthi usibali yolo ngihambe egangeni kathi Mandevana uthi ngifuna ukuhamba ngathola abantu ababili mina kuze ibhara le ngize ngiyemthwala khona la anti ngibe ngiye khona ngimthole khona lapho kuleyo ndawo lesicathulo sakho ngisitholile khona lapho uthi wafika wamuthi ji khona wamchiya khona lapho yikho lapho ngemna ngamthatha khona so nambaliso uzibona amasayini ufuna ukurepa wabonani yini okutshengisa ukuthi ngifuna ukurepa mina uzambophiza mvele jeli yikho khona lokho katona womthwalelana wakuthwala njani anti na uyazifakazela umbaliso isikhathi sakho ngisitholile mahlalela so unyawo ulimele ulimele wahle wanyela khonapho kade ngakutshela ngathi ndamaphupha amabi ngiza athakwa ngithi mphuphe mbasa umlilo ngiza athakwa ngabantu yi ama results so ngoba lokho uthi kuthiwa ulifaka umuntu la ngamthwala njani mfake ehlombe endathi ngone khona abantu bayasebema umadlodlongwane sebelalisa so manje uthi ngiyenzeni ke ngayo Mandevana ansomuntu ongayenza into embi nembi umbaliso ukugulela emehlweni ethu ukugula nyasiyakwazi ukuthi but lokho kokulimala ke ukulimala mina into engicapulayo ukuthi ulimele uthi wena ngowumthwele wafika wamuthi ji ngingarepa umuntu ogulayo mina lotho yikurepa mbethwa le idimoni ukuthi into esenza yenza mina ngizahamba ke ngemapholiseni ngoba indaba enjengale iphelela into yokurepa konke lokulimala ukuthi emapholiseni ngiyabotshwa ngibotshela phela mina imake besimele bhadale kathi bazenza ama investigation yena walimala ngapha unyawo lwakho unyelile unyawo kathi ngibone kathi yenza ama investigation ndisaba nanti nina angisabi wena kuyabe sengcolisi ngiyaphela esigabeni sokhulunywa ngami ukuthi usere mbaliso ngakurepa mina khona apha sibili but iphelele khona lapha
mental state hayi maye ukuthi ifanele iphelele lapha phela kumele ibhadale imali yesibhedlela phela mina soze ngikhiphe imali imali kahamba echeck ingqondo akulama lesayibhadala akacheck ingqondo kacheck ingqondo qalisani liye nicheckisa ingqondo zakho ingqondo lokulimala kuhlangana ngaphi lokho balisi uyabona ukuthi ufuna ufake enyakanye ngemphezu kokuhlupheka kwami lawe ngumandevana ngincede kakhulu but umuntu ufuna kodwa la uyabona ukuthi sikhuluma ngokulimala phela la ukulimala kwengqondo siyaphela sikumhambisa psychiatry kuthiwa yini psychiatry kuthiwa kuyini yikho lapho sizamhambisa kahambe engubeni engutsheni kayengutsheni umbali ubaba uzama ukuthi usegule kakhulu umbali manje uyakhula yahlekelwa zingqondo yazelahleka kancane omunye vele ubonela la ethi mina ngiyamuphakamisa muhambiseni ye-check ukuthi kacheck ingqondo ukuthi ingqondo zakhe zinormal right senza ubona ukuthi ukhuluma iqiniso phela so lapha mina mbona ngani maybe zayikela lebuya lama-test mandevana kunguwe lo bhulu wami ucani mina ngaphakamisa usibale ngapho ubaliso ngapha abantu ababili